Biyag ti tao. Hi! Hati manan ti pagayam yu amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak. Nga oras yu amin, ngayon kay panagbuy-buya. Kan panagdengdeng nga gitagon daway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello mampay kini Bani Agos, dita San Agustin Isabela, ni Flora Aurelio, dita Singapore, kani Josie Daguro. Katitain tayo nga rodan denggan ti episode 276. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sheila, ag-overtime ka din? Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Nagkari tayo kadamanong ria sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da day kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takasaok ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Gani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro, akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda kiti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Hello, syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayam manong Nestor. Ala, ingka kiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asin mangpet, daddy? Di ka natagari, anak. Wen, nanya ti makitam. Di may ibagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbaga iti sa balay. Nga na pinaturog ko a babae dito, wen? Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na kan ka. Adda nga mininsang pet na babae ije balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kung konsinti mo, day manugang mo, no kasla. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay sa? Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad, no maamuan na tar-aramidin ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak timang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramidin ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay kano di manager no bigat. Saan na bale, malpas ko day iti agmalam. Agpakada akto, tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko, awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturada. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan no agoti Ay, alang nga Rod. Saan na bale? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, di Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Magkisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito Ay kaya ba na? Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magado ti tao. Wen nga Rod Ay, anda ka ti overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kadwaag.
Pambarak mo tanti aggadang iti gamit ko. Ala, agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay Manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mo't day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, pasig a US products na ito eh. Dito'y kami nga gat-gatang karagitidad dumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige Manong, intangarot agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit mo kanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema. Basit labanag da ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dagito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? Sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ilan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati alugar. Kasta ka di, Mano. Ay, mabit laan. Inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwar. Sige, tendak mo tanak bayad. Agita tanto ni ijerwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Aksang sangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Manyalangan ti pampanunutan na makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping aksang sangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan ba Arman? Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan Sheila. Sa anak ama bisig. Ay na, saan ka kumapaapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agbatipkar ka kiti. Panubok laang day iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngamno apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipatan mo. Sheila. Mala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi. Mangag ko ti sa ibag na. Pinaayaban da kiti office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti naramid nila kayo na. Uwan Manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay taagbalin a rason. Apang irilisan daken kwa na. Nanang, umay ko kumalahan ti anak ko. Ladingit. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramid. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkidawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitak, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalman. Anya? Ay,
Naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakkel na. Paganalom nga iti kasya manugang, ang balin na akalbaryo ti biyag dya anak ta, no di na sinaan na jay. Un nga ruda. Iso adi mo palubusan dya apo ko ta, no umay alaan dya amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan nga rod. Nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, Kasauna ka kano. Alang nga rod, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige, kakatwa. Rungyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo yung tindigat. Uminom tayo kitdi. Uray kasag paminsan lang. Basta manong ray siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay, nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mahitulod ka ni Maria. Ala, amang ano damot dakas nga aramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man ijay sauna. Manipod nag-winter. Diyak pa'y nagling at apulos. Win ang friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramidak. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mo din ajak na kimismisa. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan ta na to'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito Win friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito Win friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyok. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman akmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyom? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sa bali a babae ije balay. Angam, kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti amati sikog na. Awan mabalin na, tasaan kami mata nagkasar. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak unayin kada kayo. Kasta kami ba't kan ka anak ka Wala na. Kan pagyamanan may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Nanang, ayun gayam tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony, taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na.
Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak, kinun gayam, kaya't nakakano makasarita ni Arman. Sige tatang. Kasaritak ni Arman iti maudi agon daway. Mami, sapay ko mata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak. Takas iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ije abroad, anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbag nga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada, itay pa'y nga urayon na ka. Ala, sumrak ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay nasakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasayat da ito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak na. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. No kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pamalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaro no abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo dahi. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim ko ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangadang ako. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasya kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ngam di mo mabalin ayang with no awan pamalubos ko. Anya? Ken pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam kuma iti napod mo. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa nadadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.